Gila poy hang ni hawa yang leng resort. Kini kita jaga juga miklia ke ba internet tam. Kira batok tu wa yang leng. Kini kena tiba nak wa yang leng. Let's go guys. Welcome back to my YouTube channel. We are here in this resort Wa Yang Leng. So now we are here with Wansalan, Bansenbor and Kodo. I don't know your name. That's why what's your name, man? Yo. Very hot. Meghalaya is a beautiful place. It's a beautiful state of India. So ngin biak jaga kejat ngimpoi perkat bah ngin biak jaga kejat gen poi sini Wa Yang Leng nginang mut ba kataka skuti jaga parking kadon bi haka taka Wa Yang Leng bah ngin biak jaga kejat kiki ong ar per minute to let's go ni saya page mo la poi kide kidos kibawan lang mat nga de saya page bet mo Wa Yang Leng wa maleng wong nya ngin biak ya kene kalenti ka balong lenti klau kelenti cenrek kum om chua lenti cenrek hai kuno hilang ngabiang kumno kayo kahat kana gini sa ka bisa ana sa ana hey Lincoln. Kana na sa? Arpo. So tiang mo? Nadu kono baje la apa nai? Ladu sepabaje. Sepabaje. Ah, di smart. Babreu de. Pi babreu dah. Arpo nai? Ini di so badi ini hybrid. Usok Wa Yang Leng. Dung danau. Ngila jan poi Wa Yang Leng. Hai. Hai. Ye kenduk bun ki hep ki beret hang ne ki adi jing di. Ki di ki hebret ki bas tenat ha. Kim ju lek ran kim ju ting man keren. Ngila poi sia ne kasingan ja kata kelenti Wa Yang Leng. Wa Yang Leng. Ya nè không? Này nang nè. Là quay cái này cái lenti, cái ông cái lenti chân rẹ cái ông chưa? Xin ông cái ông lenti chân rẹ. Xin ông cái ông lenti chân rẹ. Xin ông sort ngặt try cái ông lenti chân rẹ. Lenti chân rẹ, ngặt try cái ông lenti chân rẹ. Đây anh thay mà cái bor cái ba. Nah cái hak. Mana top. Wow. Wa Yang Leng. Wow. Gila jan poi Wa Yang Leng. Kalau kecak ada bah, tenan. Ini kidos ketengah kejap. Aman. Ada. Ini sak mas man. Sak ya. Ya, jangan sak mas kendian hai ame tu be. Kesare. In habi aja kene kelenti. Ngatrai udon lagi hajar steps. Kelenti ke bajang hai ba. Na do nang te jaga basange skuti. In habi aja ka kejat. Kadang adu lagi hajar steps ni habi aja. From this way. Si, ini gibru ki belayawan tena Wa Yang Leng. Wa Yang Leng Bridge. Wa Yang Leng Bridge. Wa Yang Leng. Okay. Kelenti kalong kaba. Jawat berkabar ben. Berkabala bantaj itu banyak kejat. Kabar ben. Jadi kita juga kila ruki. Nama apa? Gila poi, gila jan poi.
syukin haperte kuma pakuri kasih nang te shadu shate namingi shadu sepmi amdan syukin haperte kuma pakuri kasih Kikshat kiwa kitway baju sungki puri bay O pali was ngam na kilom syaki paham Kikshat kiwa kitway baju sungki puri bay Jais lo jeng lanoy paro sawayam kito Haprongnya di kau belum tua berkuih cakap wak yang leng yang kesam leng bang rung leng bay kilum kiwa wat kimrat kimreng lu kina mare Kemana pak biang kayu kahan dang cengai kemana dang cengai 20 minit boleh sa kumba 20 minit iba yong Muslim sure ngila pues di jaka ka bang ngit mo mas poy ngini ajingi ladang imnang ban jingi ro menile kalian tiru kalong koru koram kalong nanti banyak kitchen room ro oh wow just look like beautiful see yeah it's like a cave man lo na pintar son andai wow Ci dia patah aja dari Dan syukin haperte kuma pakuri kasih nang te finally gila boy kene kan jaga apa internet kepada internet so kebun Kikshat kiwa kitway baju sungki puri bay O pali was ngam na kilom syaki paham Kikshat kiwa kitway Aduh bersyuah ngelak yusnyo ngelak kena jaga kena kawak yang leng dari banuan kai ngampat lapor tinggal orang kata jaga ki orang kata kawak yang leng kena jaga ke bitrat orang ngampat tip dari mentang alas sakit lagi jongki keman ba kena jaga ke internet sisa wow so beautiful it's beautiful place but Meghalaya also is wow dok haru don dah dawan kuai huh wow pet ngidon hang neru ubak dang kuai pe yuk bun bidok ha pet oh ngidon bun daki hajar ngur ki biru ki balawan ngene Mawan kai ni kajak pet. Kalau kum ke Pahalgam Jammu and Kashmir, same place. It's not different. See, it's look like Pahalgam. Wow, nice place. I'm so happy we are here. I'm with friend. Wow, kalau eru kalau nggak pas pengat. Beautiful. Ingin nyelek kum nomno darak bol menelak long lah deh. Dah karo just tu kuat. Darak bor bentar laman lek kai bor. Sekarang tunjuk dekat tengok ni. Wow. Dia jaga kapal internet. Kiba shongling ru kidon. Kiba jingi apa dewi. Ban khoi ru ki sha te ani bun baya warak khoi. Ban khoi ru ki sha de mengatip di pamne rak khoi ala rak khoi. Kathli tin jungi yung kathli tin nong sor yung kathli kathlis kathli kibawan tem tip ro gidan
Rek.